Egeteseni gya Kisii FM 94.1 enka yomugusi nigo bondo kiebekire mutwe asogochiko kuretera mangana maya wetera se Kisii FM digital na bwigo ase social media platforms cheto chios. Umirna nabari baitu bachiren kuma asogo kuretera amangana maya bunawatika ensa asensa Stella Stengo magora bo mwancho mwaligiriro Kisii FM digital chinga kichini ndango kwaliganya SMS tamangana maiya yechinse ko message yo wekerano Purity Nyangweso abadisi bebonge ye county Nyamira nego ritukorya rero baityo muswada bogoche kumurusi obisi mu waziri wa mangana yechibesa gwese finance me ye county yo mekenye bubara Eyo kabeire umugambi mukoro gwe allocation ya juni botoka se sub county ya Nyaribari Masawa ase county ya Kisii Robert Mzare nigo abokano mujano manene ase mambe ya lero ekeranyora chombe chia ya kiyete Ruth Magoma nigo abamenyabo bamuchire munyakonda oyo etwemerimo yo korosie pale yo ase batirubuna nigo munyakondo yo arosetie pale yo matagataga na kujetigera nchira egento kyababerire akongo asengencho yo kwendereria obosombi ase chinsemecho Edwin Mangi marwa mingi mwanchumo ligereria sekretari yetu ya Kisii FM digital ekarona kwaliganirie SMS yetu ya mangana mayiya senchira ne yo wikirano abase kibaito batarire chinkongo nyeche busi na gusangirira mangana mayiya ayunda chumbo ngo kwera senchira yo bwino kigima amo nabarari bande tubaisa kweba kubwatyaya amunaya ndamange munawateka ase YouTube channel yetu ya Kisii FM digital na bwigochi social media platforms cheto chios ase Kisii FM 94.1 nyura go subscribe na bwigo like na go share lituko ase lituko Kisii FM enka